Nagsugod na kahapon nga adlaw rong pagbakuna kontra COVID-19 sa mga medical frontliners sa probinsya Idaklan. Roon ang daywang ginsala nga maturukan it Sinovac vaccine amo sanday Dr. Juan Bautista Abril, isa ka infectious specialist, ag Dr. Leslie Ann Loses at Provincial Health Office. Kasunod sini rong mga doctors, nurses, ag empleyado at Dr. Rafael Estumbucon Memorial Hospital, lakip man iba pang frontliners halin sa mga pampubliko ag pribadong ospital sa Aklan. Pagkatapos sa mga medical health workers, sunod nga bakunahan ro tourism frontliner sa Malay Aklan. Asayran nga rong Aklan Provincial Hospital rong ginakabig nga nagapangunang nagabaton it COVID-19 patients sa probinsya. Rong vaccination rollout sa mga medical frontliners sa Aklan ginalauman hay magabuhay itatlong adlaw o kon hasta Marso 12, 2021. Dugang pakara nga rong AstraZeneca vaccines hay nakatalana para sa mga senior citizen nga mga medical frontliners sa probinsya Idaklan. Balita regional lagi ka sa probinsya Idaklan. Ini si kabanderang Julito Valles Borda. Nagabandera it matuod ng serbisyo publiko ag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera.